Республикаре алы виже школа вадыр пилік ачасатне тата сывлыға шереплетмелі виже лагере тепрен юсама кышал 2 миллиард тенге яғын уйырна. Церлі сылдава була вунулды вірені учрежденінче халете строительсем тырышаще. Шичешінче үш уйрымақ варахаты сылать. График пепықсақ варна вғытра едерне Шубашкар Епреш районесенче тата цепхулара әлгеремесі күшкерет. Конберге віреню министрі Дмитрий Захаров правительство шүртінче иртнека нашлыра білтерне. Вірені шөлін иккіміш чірігенче тепрен шенеліне хыщан сагар школа жесене ешінче. Шавшутра Шубашкарды вадыр бірімі школалық не ұшыры. Пілі шүртне алы билік шулгай Алла худаяна юбилейтілне теп юзав пысық парне пульчете шеверентегенсем. Школ халі віршені бегех тулданда шалданда елемлі. Сантехникана электричество, прологесене вентиляция, ошыт этімесене, канализация, пушар сигнализацияне улыштарна. Мачана стенасене юзана вереню корпусенче видеокамерасен варнаштарна. Эшкала пышы пысыкене кура на шуллахи виже уйхра вишлемене пледе майшук. Шаван бадачасемпе ашамышын кышт кетмете евре палырдать подрядчик. Вереню наци проект чепекелі жулень. Вадарбарам школа тепрен юзама шершерім миллион тенге уйырна. Шакук шапа журда шенетнизір пушне ун таврашнете терпейлем кертне. Шене стадион худаяна чукмалы шулсем баскетболла, футболла вылямалы лаптық сем ергелене онда. Эбир шавдери хавгаланза ежында марку хыбара. Пиде кетне хыбар бульчику биреншени. Меншіндесен кушкулда тахшанах юзав ежесіне иртермен. Кунда чуречи земде хубунмашчиш себе вғытсенже. Мачай шинчен чулгадыгы зем анза юкни земде сағалмар бұлны урок вғытенже. Сивече педе киве шкул бұлна. Педембех улжыне дезе қалма бұлдарады бебе. Меншіндесен Киеве шкулдан кирпич стеназем шеш тарзаюлна. Мачиде, урайде, стены земде шенелетне, хулымлатна, тул енжен илемле хитре плитка земші піштарна. Шал енже вара, пәдем шыв парахезене, электричество проводызене, пәдем ішле хулыштарна күшкулда. Шаван бада еберчыны бехче шак шкул перке шене шкул дезе калама бұлдарап бар.